Kardom, Pini Ada Birtalong Penili Samira Singh Jayanti Therapy, Non Birtang Ton Pen Arjuitha. Nilibemisi constituency ke parlo pai pai ni phaing koyar ni koilamati inglong hawar ki do ara tum kilometer post se kidam ke banga tuwar kangram pen aju phirlo ingnam aju phirui sang man pen kachiri thek jephan ram ke pan lapen kapang thaya sai mithanga jakong pen kiklem pon birta pherang ki pitor teron pen birta nangpale Pirothe mone da tum kado kavita kidu ke ninghang he ke plangsi kar I bonta e bahata donangji Lason thak thaksi inglong hawar ki do ara tum kinang sot nai laki towar henlo sita pinianian ta plengonela rong troksia rong amekar arat idon pen inut chito pet pen bang pharo isi bang kep susiar muatum sang chipon krai pen towar kapang thai sai claim ponlo alang litum kapang thai towar sorkar pen claim pipo pu lamchak chipi ponbomlo sitami pinianian ta claim pipi de rajok rong troksia rong arat tum pen towar kapang thai lapen ligbuk ligboi ki do ademalong an cheselam pon nang koklo pusi pherang kyang no than pachini laso asai long RD ki pidonatum nogen be Philip terang beren be Mendelssohn rong phar lapen kadomari mai hansia rong asar hunsing hanse tum chitong dun Karbiang long tumas council hin pen lamcha kachipi pona ting pen prabjin pen towar kasalam pi ponje phan nilip local emisi pubitra rong pilapen Karbiang long tumas council CM tuliram rong hanga tuma phan kachuningri pado Pini hitum dak mai rong kadomari arlok rong troksi arat pini chingrum si nitum kolamati atuar chekso pendak hingar pu an pin mai rong kilometer troksian ba ke lup pini tum dak mai rong arlok si SDB pen chenglok rong asar kadok ave chingrum pet pen nitum bang pharu so semunit chingrum si pini nitum labang so atuar pan pon lo da pen labang so atuar phan nitum akimang pon ajirding piglo la pen sarkar tum same karjulong teng bulutang te labang so atuar pan grand elo sini tum arjulong lo office same pini an same nitum labang so atuar aphan nitum nang claim pipilang na si CM sar lapen MEC pubiturong pi alang tum same labang so atuar nang grand tanglup lutang te non prabjin pen nang claim piponje fansi nitum rong si nitum kadomari marong hawar aradoan nitum tuning repar piglo na pen nitum arong lake towar aphan nitum siksak lo nitum Sri Lanka son sido hi dampo silunian nak dam je phan number aroi kapon angsi apen kolamati ahawar aphan ki dam je phan sami nitum de grum aroi nitum hat ponangji apen towar ki pan ponangji tum dupik hi chalang sonat apen hi kolamati apen hi apar de grum ki dam je phan nitum krong thom atwar nitum chipan ponangji lapuson si ki dam tangan ningkan sami nitum rat thur pak pen si nitum claim pon bomlo lasi sarkar tum sami prabjin pen labang so tuar nang pichun poni phansi tum pini rat thur pak ak claim ke dam long nang se tudun ya phansi tum kadu ka vi CM na pen MEC MLA tum han sami tum chuning ri pon lo on pini ni tum bang so mai rong arat atum nang phan sar tuliram rong ha na pen nilip constituency Puvitro rong pi sara nang le tuma phan jasmet kaching ri alam theke la pheno pini ni le tum na bangso rong esi sami chingrum pen na bangso atowar chekso pen la dak ni tum arong an atowar pini pina an ki pan pon je padu pon sami ni le tum la bangso atowar ke ni le tum dam phun mang phun pen pukini le tum klem pon ni ilang la sinang le tuma phan nang klem pi thek ser nang klem pi thek kemi sen thek jia phan nang ni tuma phan de semet ke nang chuni ri pon thulo athe ni le tum lo ke pachali osmar phan semi ke thon ke wan la pen kidam chikolat kidun a semi pina ana ka sik sa do lang thelang pleng pen a jo lasi nang ni tuma phan nang chuni ri pon iglo la bang so tawar mi sen pen nang kesalan pon pakra thek jia phan Hanjang Langso Sport Association of Bitung Atum Pen Pai Pai Ni Phai Inquiry Assam Deputy Speaker Dr. Nomal Momin Aphan Karchuda Berta Pherangki Bisun Lekthepen Berta Nangpale Bokajan PHE IBA Long Hanjang Langso Sport Association Ame Phu Jivan Chandra Pathak Chunbang Amit Puran Terang Lapen Arisang Ho Rajen Rongpi Jona Singh Phangcho Lapen Sanjay Giri Pen Chenglok HSC Klempang Atum Chitong Dunsi Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Nomal Momin Aphan Karbia Poho Lapen Karbia Choipen Archuda
labang so karcho asai tangdet pen ison sonia lam kachithan kachimum padupon lason si hanjang langso sport association along Thaitan stadium ki kimkerang ponje phan first list along si HSC aphan ki Assam Gov pen dengpon lupusi MLA mate Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Nomal Momin pen than pachini dun HSC klembang atum puthor Assam Gov lapin Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang aphan kurwang thu pajirpon Koilamatia Havar Kasumari LP School along HSLC lapin HSSLC asatlang kiuna tumaphan pai ni phain koyar ni KSC Koilamatia ro tumpen karchua mai kipe dupon berta pherangke pitorteron pen berta nangpale non hedjong HSLC lapin HSSLC asatlang kiuna tumaphan KSC Koilamatia ro tumpen karcho sai kideng KSC Koilamatia ro mai phura filterang pen kachepehem phu ponamai long aluhi sarpo aman pen KSC CC President Thangsing Timong Chitongdun lapen aluhi aman pen KSC CC Assistant Secretary Raju Inti KSC CC Debating Secretary George Simong lapen KSC CC pen Barnabas Kiling atum Chitongdun lapen anparta KSC Bokazan Regional Committee Secretary Nobin Rongpi KSC Dilaya ro Cultural Secretary Projen Hansi KSC Borlang Phera ro Secretary Mongol Terang Koilamati Development Committee rong asar lapen Sorkari rong asar tum Chitongdun pen RDP dun HSLC lapen HSSLC satlang kiuna tumaphan Karbia poho lapen certificate anutina phanta pajirpon si ni tum kar bilo chole song hin ka chole tum kira lo la nili bhawar dak Koilamati do chukhila do la so hawar long jongsi isi bak Mesen Institute Science College bonon mote mane kaprek institute me dak jongsi establish to dang te dak hawarat ari so jang tu tame toklang lat ke phang dung ji phan king kam kimi chi jot posi masalo athela bangso hawar don Koilamati hawar long dak dagarat to sab sub kiduk kelak pesi mithang ari so mithang sumar phang ki pakor hi saidi asi hala bangso kiduk kelak long jongsi asumar phan dak pen ke por khai jam ha dipu ani ha golaghat potang te alang tum dak sab so sik sak lu asi dak te bok het jongsi institute mo kha jongsi khuli bi long te ditum dak Koilamati punon dak chukhihola punon da dilip hawa long ke do an ari so jang ke ha bangso institute long jong joy keep and education long pusi mathalo asi non jongsi education hin top thang nang putam te state government tu ma sab preference pi chenang ji apan tum kar long tu mas council tame education and preference pi vek ji class of education preference ki pe long tum owe ki thain thur pon vek ji dasi la bangso hawa tame vocational institute tame la dak set up nai la lopang te dak youth tu ma sab coaching thur to warlang thek dak Koilamati Kasumari LP School long militum dak Karbi Student Association Koilamati branch hin pen HSLC la pen ke HSLC satang ke dom pani militum karcho mai ki utat militum apan bukali bonsita me alang militum non kachipaduk pen pani arji ding pen kachipaduk pen kitam tang satlang result ki pen non pin militum si kachurudun la pen aprang ge bang silang tame ansu selang adun charlie contact la pen ke alang dong charlie pen kiun pen uthot mission our side la pen ki kaprek hakime asai la pen ya kaprek kam ke kilong pen la pen ki content thek pon ji pen uthot da Koilamati long sitame society long sitame ansu se nang chelang thekji la pen galang tum thelo prote dak chelang pon thek pusini tum All Assam DC Conference ki bi ponje phan long nit ing namrai komasai khie tuma hin pen long sukang thu picnic spot along kapang thirasai ki pe dupon berta nonjong phirang ki raji pe pen berta nang pale non kiwang ji pai ni phaing koyar ni difu rong supia long kicheng si All Assam DC Conference ki pe dupon che phan kapang thirla pen kapamara sai ding pom pom lo lason thak si long sukang thu picnic spot along sitami joni ninia pharman DC tum kisang jalam berta ki pia tengpen long nit ing namrai komasai phu ranger long king tipen japon lensi long sukang thu picnic spot along keter care pen chenglok ason kapamat pen anparta tourism cottage VVIP asar kutuan ta kapamara sai ding pom pom lo kipang sing saya polo kena pen apra big pen dari All Assam DC meet ji sila so amit itu je butak di burung sepilong sia meeting itu ji kita hadak adin kita orde ajanya sila dak bang trok adisi pada niltum tourism IP long itu je pasti dak number 3 lah so posisi tum putih
kado kabe staff to bonta ke pangthir akam dak sai sikam bom lo ang ke mama lo la dak disi na komri disi nangka humri dak sedake Bhupesh Chandra Das ACS DC Sunitpur okay akan ke Mrigesh Narayan Borwa ACS DC Golaghat akan Tesh Prasad Kushal DC Barbeta Khorgeswar Pegu ACS DC Karimganj akan Bharat Bhushan Dev Chaudhary DC Balaji lapen Prakash Ranjan Borwa Dula DC Murigaon oh lalang litu lalang tu si ladak bang nang tu langsung gitu seke ladak bang ni tu si lang tu nang po oh ni kon ole alang litu ni baji ni dak Pinikarbi Prime Time ke lapans kang ton paiglo 2 mi thakbi korwang 2